impilo yami nami ngidonsa kanzima ungafisi ukuba yini mhlawumbe wena ungafa impilo yami nzima nami ngidonsa kanzima ungafisi ukuba yini mhlawumbe wena ungafa impilo yami nzima impilo ngidonsa kanzima ungafisi ukuba yini mhlawumbe wena ungafa kanti kwempilo yami nzima impilo ngidonsa kanzima ungafisi ukuba yini mhlawumbe wena ungafa Ngibingelele kunina nonke magumbama nomhlaba ubingelela kwisithutha senkunzi majikile eshobeni mama lo ngichazile ngoba ngithinta eqolo ngeyinqa iseqolo uNkulunkulu kalona naloya uNkulunkulu wakhe lapha eginqini bafowethu ngizona thulelana ngomsebenzi omusha umsebenzi omusha wesithutha senkunzi ke lo umsebenzi omusha kamuntu uyenziwa sithi 2022 singena kanje okuningi angeke ukukhuluma enganza kwethu kuyokhulunyelwa ingoma iyona ekhulumelayo ngiyacela ningifollow lapha ema page nami ku Facebook uthi umuntu uyenziwa SA ku Instagram uthi umuntu uyenziwa _SA lapha ku TikTok uthi @umuntu uyenziwa _SA nakhona follow nje nganza kwethu ku YouTube uthi umuntu uyenziwa SA uzobusuthola yonke ke imininingwane nezinto ezithinta lo msebenzi ozophuma lo mhlaba uyahlaba ngangilokhu ngizwa ngendaba wangihlaba wemhlaba ngazingenzeni kuwe mhlaba lo mhlaba uyahlaba ngangilokhu ngizwa ngendaba wangihlaba mhlaba ngazingenzeni kuwe mhlaba lo mhlaba uyahlaba ngangilokhu ngizwa ngendaba wangihlaba wemhlaba ngazingenzeni kuwe mhlaba lo mhlaba uyahlaba ngangilokhu ngizwa ngendaba wangihlaba mhlaba ngazingenzeni kuwe mhlaba womhlaba lapho mama wami kwakulo baba wami wangishaya mhlaba ngangenzeni kuwe mhlaba lapho malo kwakulo baba wami wangishaya mhlaba ngangenzeni kuwe mhlaba ngisaphele lokho wahamba umalo wami wangishaya mhlaba ngangenzeni kuwe mhlaba walkhona ubandoda walkhona ngamze ngobaba naye wayeze ngobaba wakhe walkhona ubandoda walkhona ngamze ngobaba naye wayeze ngobaba wakhe walkhona ubandoda ngisheshe ngifike ngizobona
Ngizosheshe ngifike ngizokubona noma kanjani ngihamba ekuseni ngosisi ngiyobona ngizosheshe ngifike ngizokubona ayiwe uthandwa ngihlale nawe sijabule kali sithi olavo uthandwa ngihlale nawe kali ngihlale nawe sijabule kali sithi olavo uthandwa ngihlale nawe sijabule sithi kali lavo ngizosheshe ngifike ngizokubona shikila mngami awuyeka amakhaya kuyoze kube nini sikhuluma ngento eyodwa shikila mngami awuyeka amakhaya kuyoze kube nini sikhuluma ngento eyodwa shikila mngami awuyeka amakhaya mhla ka-25 kuNovember liyanqonqa mayeshwe lesimakado engcwele liyanqonqa lonke izwe uyeza umuntu yenziwa akekho ongalindele ngiyazi nilindele ngani zakwethu bese sithi isikhathi kade yagcinana asuvale kamnandi kunyaka suvala ngesithutha senkosi majikele eshubeni injalo nje indaba isazophinde kube njalo kuphinde kube njalo ngibonga kakhulu kwabasapotayo kuthi nalona ongakezwe uNkulunkulu wami siyamzwela umsondeze eduze ezozwa ngoba ziyenzeka la kweginci ziyakhala niphile ngani zakwethu niphile mhlaba wonke ngithi nje hoha ngibona nje nganothando ngibona njena nganothando ngibona nje nganothando laphela ngoba ngadlala isikeleke salomfana ngibona nje nganothando ngibona njena nganothando ngibona nje nganothando laphela ngoba ngadlala isikeleke salomfana wow ngasho ngami ukuthi uyedlula yini wow ngasho ngami ukuthi uyedlula yini ngamnike yonke wawufuna ngawudlala mina wow ngasho ngami ukuthi uyedlula yini wow ngasho ngami ukuthi uyedlula yini ngamnike yonke wawufuna ngawudlala mina awuthando wow ngasho ngami